Dobrodošli na YouTube kanal Mačva Info iz Crne Bare. Vašar u Rumi, 3. decembar 2023. godine. U ovom video prilogu, 7. po redu, otkriću vam jedno izvanredno mesto za ove ladne decembarske vašarske dane. Mesto koje može da ugreje srce, dušu i ostale organe. Na prvi pogled ovo obećava, a tek kad se ošarafi čep na vrhu boce, onda je pravi doživljaj. Ovdje sam se dočepao jednog unučeta, tako da ja nisam osjećao uopšte hladnoću. Protutnio sam kroz rumski vašar kao avion na mamlazni pogon. Kvalitet ove čarobne tekućine zadovoljava. Topla preporuka, lokacija je preko puta stočnog vašara. Da budem iskren, ja još nisam video da jedan zanatlija pravi proizvode od lima u ovako visokom kvalitetu. Ovo je Limarija Gavrić, Bačko Petrovo selo, izvanredni proizvodi od lima. Za domaćinstvo, za građevinu, u poljoprivrednim radovima i još svašta nešto. Malo sam potražio po internetu i našao sam da Limarija Gavrić posjeduje i prodaju u prodavnici u Bačko Petrovo selo u ulici Blagoja Braničića broj 29. Možete ih naći na pijacama. Prva nedelja u mesecu Senta, druga nedelja u mesecu Bačka Topola, treća nedelja u mesecu Žabalj, posljednja nedelja u mesecu Temerin, svakog trećeg u mesecu Ruma, posljednji petak u martu u Debeljači na Vašaru, prvi petak u junu opet Debeljača, posljednji petak u avgustu Debeljača, prvi petak u mesecu novembru Debeljača. Kontakt telefon za slanje na kućnu adresu imate na vizit karti. U nastavku video priloga jedno 20 minuta šetnje i razgledanja kroz decembarski rumski vašar ove 2023. godine.
Čiji je kultivator? O, Ovu Dražinu pesmu da snimiš. pozdravljam te. To je najbolje Pošto je prijatelj. kultivator? Kultivator je pala cena, sad je 399 evra. Sad, dobro. Bio je 400, smanjili. A kad bude toplije? Nadamo se da ovih 20.000 da će povećati pazare, naravno. Neće, sigurno. Pa mi se nadamo. 400 eura, znači one. 400 evra, inače u sezoni malo skuplja sad. Ali ovaj ovdje zeleni što nije sazreo, Ovaj sa kosačicom i sve on je 1700 evra. 1700. Sve ovo zeleno, jasno. Ovi mali rauniči su po 50 evra. Da. Aj. 1300 si rekao. 1700 sa kosačicom. Hajde da čujem cenu kultivatora. Od koliko do koliko, nećemo da ih gledamo samo zbog gledalaca, pratilaca. Imamo od 150 do 1500. Od 150 do 1500. Tako je. Onako popol, nije bila konja. Ja,
mora da se napiju.